apana gutaha ushika uryama amasaha yose uri okipe niyo muri mushyira umwe bari kuri telefone umwe bari karacatinga ariko arandikira abantu ugasanga umwanya uwo guhereza ikiganiro umugore we cyangwa umugabo we ugasanga nawe uhari. Amatelefone yarazanye ikibazo, mushobora kuganira n'umuntu kumbe atari ngaho, ugasanga n'ibyumviro byamaze kugenda ahandi hantu. Kubera iki? Aganira n'umuntu ari no kuri telefone. Ubundi ukeneye kuganira n'umuntu, telefone ukwiriye kwishyira hasi, ntihagire umuntu aganira n'umuntu telefone ayifise mu maboko. Biriya ntabwo aba ari byo. Nimuganire mwicaye muri babiri murabana cyangwa mwicaranye, hari uhantu mwari ngaho undi ari ngaha, hanyuma muyage kubijyanye n'akazoza k'ubuzima bwanyu, k'urubyaro rwanyu. Nimba ari imigambi mushaka gukora muyigire hamwe, nimba ari igikorwa mushaka gukora mugikorere hamwe, mwige ku migambi, ku maproje y'ejo hazaza. Kubera urugo rubuze ikiyago rurasenyuka. Nimba ari ikintu cyubaka urugo gishobora gutuma urugo ruryoha ni ikiganiro. Umugabo arakeneye yuko atashe kumubaza ese sheri byagenze bite, aho wiriwe, urugendo rwagenze gute, mu nzira byagenze bite. Ikiyago kirakenewe, muganirize. Nimba ari utundi tuntu yahuye natwo mugire pole. Ari ibihugu bimwe bifite imico yo kwakira abagabo, umugabo ashobora gutaha ukabona umudamu araje kumukura inkweto, amuhaye ikandambiri, amwogeje ibirenge. Biriyo rero abantu babivuzeho, abantu bango yango biriya ngo biriya ntabwo ari byo, n'imigenzo y'abandi bantu ntabwo ari by'iwacu. Oya, nutabimukorera hari abandi bantu bazabimukorera. Ugasanga muri mu rugo umugabo wawe hari ukuntu aba gukeneye wenda mu buryo bwisanzuye cyangwa bwirambuye, ugasanga uri umudamu ubwo muri okipe nawe, nutamuha umwanya, nutabimukorera umube hafi, ejo hari abandi bazamuha hafi, ejo hari abandi bazamuganiriza, ejo hari abandi bazamuha icyo kiyago. Utegerezwa kumuba hafi. Kubera iki? Niwe Imana yaguhaye, mwahindutse umubiri umwe, ntabwo mutandukanye. Ushobora kuba mutandukanye ku mubiri ariko mu mpemu Imana ibona ko ari umugore wawe. Rero ikintu cya gatanu kirakomeye, ikiyago kirakomeye cyane mu rugo, kiri mu bintu bishobora gutuma urugo rukomera. Birivuze ngo iki rero? ngo gira umwete wo kumenya imikuku yawe uko imeze no kuraba cyane amasho yawe. Gira umwete wo kumenya imikuku yawe uko imeze. Umugabo wese akwiye kugira umwete wo kumenya uko urugo rwiwe rumeze, uko rwaraye. Nubwo wobyuka kare uzinduye, raba umugende umugore wawe mutavuganye, genda umukanguye umuvugishije. Apana kuvuga ngo nasize amafaranga, ndazi ko icyakeneye ari amafaranga ya rasiyo, reka ndayasige ku meza, cyende yasige hano ku kaitaje, nabyuka araza kuyabona, sheri na nagusigiye amafaranga urare bari mu kabati. Oya, si ibyo gusa, mubaze waraye gute, umeze gute. Genda no mu cyumba cy'abana, babaze bana bari mumeze gute, mwaraye mute. Abana nabo baba bakeneye ikiganiro, ndetse n'umugore abakeneye ikiyago. Wa mugore ufite akazi kumbura umugabo ntakafise, niwe uzindura, ariko umugabo wawe arakeneye ko ugenda umuramukije, umubyuye, umukanguye, umenye uko ameze. Ari inkuru yigeze kuba ahantu umugore asiga umwana yapfuye atabizi, agenda ku kazi, asiga abwiye umuyaya amubwiye ngo uze kuja kureba umwana niwumva ariko ararira ugende umutore na musari ya ugitana. Hari n'abadamu bijajara, ugasanga ibyumba byabo bisaswa n'abayaya, bisaswa n'abakozi bo mu nzu. Biriya ntabwo ari byo. Igitanda cyawe gigiwe kuba icy'abantu babiri, nta wundi muntu akwiriye kwinjira mu gitanda cy'abantu bubakanye. Nubwo muri ba VIP mufise amafaranga, igitanda cy'umugabo wawe ntigikwiye gusaswa n'umuboyi cyangwa umuyaya cyangwa undi muntu utunze mu rugo. Bari wewe ucisasira. Wa mugore we, byuka kare, tunganya ibyo mu rugo rwawe, tunganya ibyo mu cyumba cyawe, tunganya buri kimwe cyose. Hari n'abandi badamu baheruka kwambara sutiye ari uko bakiri muri fiançailles, bamaze kubaka urugo ugasanga amabere yaracomotse agera hariya hasi. Umugabo ntakifise apeti yawe kubera
kubera azasanga ukiri muri rwa ruhuzu bya bindi by'ibiguturiye bya bihuzu nyene byo mu gikoni, asanga utameze neza. Ni byiza ko umugabo atashye, wa mugore we ba umunyesuku, atashye asange usa neza, wisize ndetse wambaye ka gahuzu keza kame kamukurura, ariko wiyambariye wicaye muri saro, aje mutware wanje karibu. Nubwo atoba ya sirasiyo, nubwo byaba bimeze nabi, ikiganiro kirahagije. Kubera iki? Nimba atasize rasiyo cyangwa yaje atayafise, nuzi byamushikiye, aho usanga bamyibye. Ari abagabo batagitaha mu ngo zabo. Kubera iki? Arataha n'induru gusa, ugasanga yirarira mu kabari, yitahira sahindwa, aravuga ati ni nakare umugore aranyica, undi mugore ati umugabo aranyica, sinzi urugo ngiyemo. Ugasanga umuntu aratsinya gutaha, avuze gutaha mu rugo yumva umubabaro kubenga urugo rwabaye nka gehenomu. Ariko ikintu gishobora gutuma urugo rwubakika rukamera neza ni ikiyago. Ikiganiro ntigikwiriye kubura. Icya gatandatu ni ukubwizanya ukuri. Ikintu cya gatandatu gishobora gutuma urugo rwanyu rwubakika rukamera neza ni ukubwizanya ukuri. Niba ari irya mbere ukurikiranye ino channel ya YouTube Haracyari Ibyizigiro TV, nagira ngo usabe ugire subscribe kugira ngo igihe cyose duze ikiganiro uzaje ugikurikirana. Ikindi nacyo ushireho like niba wakunze zino nyigisho. Niba ari ikindi kintu cyagufashije, cyandike muri commentaire. Haleluya, cyandike muri commentaire kandi ino nyigisho uyisangize abandi. Rero icya gatanu ni ikiyago. Icya gatandatu ni ukubwizanya ukuri. Mu rugo rero abantu benshi ntabwo babwizanya ukuri, haba no mu kubaka. Umuntu arakubesha agafise konte nani yafise, ukajya kubakana n'umuntu yakubwiye ngo nduwo muri buno bwoko, nduwo muri iki, nduwo mfise ibi, kandi atavye afise. Washika mu rugo basanga nta kintu na kimwe afise. Hari umukobwa yabeshe umuhungu bagiye kubana. Umuhungu aramubwira ati, aramubaza ati nyabuna mukobwa, jewe mu byumviro byanjye shaka kubakana n'umukobwa atigeze ahura n'umugabo n'umusinumwe. Ndakubaza uri sugi kugira ngo dukomeze urukundo rwacu ibyo twatangiye? Umukobwa aramubwira ati je n'ukuri nta muhungu arambona kuva nakavuka. Ati sawa. Bamaze kubaka, urazi ikintu cyabaye, babanye ukwezi kumwe, yagiye gusanga umukobwa afise umwana no hanze. Si ibyo gusa, ahubwo aza gusanga no mu nda yabyaye kuri cesarienne. Uwo mwana yamubyaye kuri cesarienne aracyafise ibikovu byaho bakase. Urumva icyo kintu, urugo rwaciye rusenyuka. Umugabo yaciye amuta acarigendera. Nk'ubwo rugo rusenyutse, ibyo birumvikana kubera rwari kubakiye ku kinyoma. Ugasanga wowe urabizi kurwaye indwara runaka, ntwigere ubwira umusheri wa mukunzi wawe, ukamuta mu kaga. Ugasanga yaririnze, nta bintu yagiyemo, ugasanga umukuririye indwara. Kubwizanya ukuri biri mu bintu bizatuma urugo rwanyu rwubakika. Wa mugabo ubwiza ukuri umugore wawe, umushahara wawe umugore akwiye kumenya. Wa mugore we, umushahara wawe umugabo akwiriye kumenya. Bwizanye ukuri imigambi mufise, amaproje mufise, kugira ngo bikunde, musengere hamwe, mufashanirize hamwe mu gitekerezo no mu cyiyumviro. Aho ushobora gusanga umugabo afise amazu, amaparasera hirya no hino, ugasanga umugore nta n'ibyazi. Ejo wa mugabo ushobora gupfa, abana be bakazosigara ari bamayibobo kandi wari warabarondereye. Ariko kubera utabwizije ukuri umugore wawe, abana bawe, ibintu mwarondeye bikazaribwa n'abandi, kubera ko mutabwizanije ukuri mu bintu muba muri ko murakora. Ugasanga umuntu afise amabotike hariya na hariya, amarimantasiyo, afise imiduga ikora mu ibarabara, afise amasosiyete mu bihugu bitandukanye. Umugore kimya nta n'ibyazi, cyo ugasanga n'umugore abifise, umugabo nta na kintu na kimwe azi. Ugasanga umugore bamutelefone cyangwa umugabo bamutelefone bamubwira tuzi ikimodoka cyatembagaye, umugabo agataha arakaye ashavuye. Umugore akibaza ese umugabo niki kimurakaje ko nzi kukaza atakibazo cyahabaye. Kumwe umugabo yababajwe n'imodoka yiwe yatembagaye, umugore ntazi kwihari. Umugore akambwira ati sheri, hari ikintu cyambabaje, tuzi ko ari imodoka yatembagaye y'umugabo araho, kandi yari igiye gushikana ibintu apfiramwe abantu n'ibintu byari birimo, amwe barabisahura. Umugabo akambwira ati iyo nkuru irababaje, reka ukomeza uyimbwira, birabasha n'iby'iwabo. Kumbe bo bariko baravugana, niwe yatembagaje iyo modoka, niwe yahombye muri iyo modoka. Umugore ntazi ikintu na kimwe. None azakubwira pole gusa gute?
akakubwira pore gute atazi ko n'icyo kintu cyari kihari kubwiwe. Ni byiza ko mubwizanya ukuri mu rugo rwanyu. Ugasanga kumbure mu rugo umwe aragwaye kumbure muri ya mabanga yo mu cyumba, ugasanga umwe ameze nabi, ntashobora kuyihanganira. Bwizanya ukuri, yeme ndi feble, meze nabi, ndagwaye, kandi mubwizanya ukuri, mwumvikane, mwemerane, muhuze umutima n'inama, kubera kubwizanya ukuri bizatuma urugo rwanyu rukomera, rwubakika. Bwizanye ukuri, ububeshi bizatuma urugo rwanyu rusenyuka. Icya karindwi aricyo ngiye kurangirizaho ni gusenga rero biri mu bintu bizatuma urugo rwanyu rukomera, rwubakika, rumera neza. Urugo rwanyu murakwiriye kurusengera. Sengera urugo rwawe. Hari abadamu benshi bibuka gusengera urugo rwabo iyo rwatewe, kubera umugabo wawe asigaye ataha nijoro, akaba ariwe wibuka gusenga. Kubera umugore wawe asigaye yarahindutse, atari kuganiriza, akaba ariho wibuka gusenga. Sengera urugo rwawe, byaba bimeze neza, byaba bimeze nabi. Nimba bimeze neza uno munsi, ejo bishobora kumera nabi. Sengera urugo rwawe, sengera umutware wawe, sengera umugore wawe. Ashobora kuba ari mubi, ariko ejo ashobora kuba mwiza biciye mu isengesho ryawe. Ibituzuye isengesho rirashobora kubyuzuza. Aho mutaragera isengesho ryahabageza. Nimusenge, mwabwijanije ukuri, murafise projet mushaka kugeraho, nimufatane amaboko muyisengere. Birivuga ngo babiri bahuje umutima n'inama bagasaba ikintu kimwe, Data wo mwijuru azakibakorera. Ubundi urugo rw'abantu bahuje umutima n'inama, bari mu bumwe, bari mu rukundo, ntirushobora kubura umugisha. Twasonye mu migani, Uhoraho azaha umugisha urugo rw'abagororotse, rw'abantu batunganye. Uwiteka ategerezwa kuruha umugisha. Nicyo kintu cya karindwi turangirijeho. Mwarahizagiwe cyane muri uwo mugisha. Mwibutse kugira subscribe nimba ari rya mbere udukurikiranye kuri no channel yanyu ya Haracyari Ibyizigiro TV. Nagira mwibutse gukora sabone no kugira like na commentaire, kugira ngo dukomeze tubakorera n'ibindi biganiro byinshi. Imana ibaho umugisha. Numva no gusengera. Data, mu izina rya Yesu, nasengeye umwene data. Birashoboka ko urugo rwe ruri mu ntambara, rutagira amahoro, ariko ndasenga ngo amahoro yawe aganze mu rugo, habe kumvikana, habe guhuza umutima n'inama, habe ikiyago. Mu izina rya Yesu no kubwizanya ukuri n'amasengesho, imbaraga zawe ziganze muri runo rugo rwari rugiye gusenyuka. Mana ubwubake mu izina rya Kristo Yesu, amen. Mwifuza kubana yamusengerwa, WhatsApp yacu ni iyi +257 65 986 540. Mwarahizagiwe cyane.